emabandleni siyokhuthateka ngetikamoya. Sitithole nato tonke tinhlangothi letifanele ukuthi sikhuthateke nakule mphilo lesiyiphilako imihla nemalanga. Namuhla-ke libandla le-Higher Life lihlanganise-ke tinhlangothi letahlukahlukene kufaka ekhatsi litiko-ke layo i-commerce kutokukhutsata-ke bona abazalwane ngekuthi ibhizinisi bangayicala kanjani phindze bayibhalise ngato tonke tinhlangothi letifanele kute bakhone kuphumela ngephandle bayotiphilisa. Pastor T uyachaza. Lesingakusho emaswatini akithi ukuthi sekude indlela yokubalekela lokho. Singeke sishumayele livangeli ngilo nalebhayibheli lithi imali impendulo yakho konke. Na unganaka tinkinga tebantu incumbi, I would say 99% tingasolva ukuthi umuntu athola imali. And my prayer request lesinawo incumbi sifuna umsebenzi so we saw ukuthi kunenkinga lekhona thina. And ngalapha uNkulunkulu uthi asibashele abantu ukuthi batawuthola isibusiso sa Abraham. Kwase kusala ke lokuthi sisebenta nakhona nawe lokusebenza. So we identified the need silibandla ukuthi sinenkinga ukuthi ukudla kude. Incumbi yekudla kubuya ngaphandle. Sabane ukuthi ke njengoba sinebantu labasha sinabomake nabobabe nabo. Banemihlaba, banemandi, bahleli itiko emcelo. Sine sathi leli iBhayibheli. Sathi ke asibite bantu labayatiko le field. Umnumzane Msebe Malinga loqhamuka-ke kilo litiko letetimali uveta-ke lihlangothi lokuthi emaswati kumbe nawo-ke bazalwane bangayirejista njani ibhizinisi bakhona kudiphilisa. Singihulumende nelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana. Sikuthole kuhle kufanele futhi ukuthi singaba part of lo msebenzi longaka. Ngale kwengukuthi sitokhulumisa thina ukuthi ibhizinisi uyicala kanjani. In terms of kuyiformalizer ngoba bakhuluma ngebhizinisi bakhuluma ngawakha umnotho bakhuluma ngetimakethe angeke tibe khona leti market angeke kube khona umnotho ukuthi la business kodwa kuzasitaka la business kufuneka atiwe abe formally registered athi formally registered please abe compliant kule doing business. Ngilazingena khona ke kusita ke lesonvo nelibandla kwengukuthi nawubhalisa ibhizinisi ubhalisa kanjani. Now bhalisa inkampani ubhalisa kanjani lama requirements compliance wona athini nalama requirements akuyicala nje le business ngilazingene khona ke kuba sita libandla kusita ndimfundisi ebandleni lakhe nesive kwengukuthi ibhizinisi ibhaliswa kanjani. Etindzabeni channel yemaswati ngiphukuhle Dlamini tithombe ngijulisa Mamba anancedile Mamba kamanzini.